نرخاندنک لسر روزنامه‌گری کردی و ستانداردیزاسیون زمانی. به مناسبت روز روزنامه‌گری کردی دی 22 نیسان ده لچاند آمده گلک روزنامه‌گر گیشتن هف. مازوبانی شارداری باجاری مزن کر و روز روزنامه‌گری کردی هات پیروز کرن. پشت تاشتی روزنامه‌گرین لآمده کنوچگیهانی کردی دکن هاتن جیم هف. جوین جهیل زنا فرقنی و هات برای برن. لسر مجارین گرینگین دربار استانداردیزاسیون ترمین زمانی هات نقاش کرن. زنا فرقنی گرینگیا جداهین هریمی و جهیرنگیا پیوان دو کردی ده دیار کر او گود که دنا و دزگهین چاپمنی ده ترمینولوژی که جدا تیب کارانین. وی اف جهیرنگی وکی پرنگیا زمانی قبول کر و دستشا کر که اف پرنگی ری لبر پیواجو استاندارد کرنا زمانی وید که ری او گواویتنا بر بستاندارداسیون ویجی بکیمانی دورده دید. روزنامه‌گرین که بشتاری جوینی بونجی دستشان کرن که لگوری دولمندی زمانی او جهیرنگی کردی دوی استانداردیزه کرنک هبه. جبو استانداردیزاسیون زمان ترمین ده فرهنگ چاپمنی ده در باست بین گرینگ دیتن. کیماسین آجانسین هی جبر کو پرانی گوتنان جتوری کو فرهنگ زمان ترکی پیدا دکن. به زمان که فرمی بکارین درمان بگوتن شدیای او قراسه خود در. لگور ری و ریبازن دزگه این فرمی راوه دکن. به تایبتی آجانس و مدیا کردی پیوین جدا به ترمینولوژی که کل کردی لحو نای رادگهینن. ده همان دمیده اف دبه سدم که شپارستن زمانی ویده تر گلگ نقاش و گشدنم بخواربینه. هر چند جهرنگی زمانی وکی دولمندیه که بیدیتن جی لی دوار زمانی چاپمنی ده بکارانینا وی نرسته. جهرنگی پیوان باندورا راگیانه کم دکه او ریل بر حشمندیا فکرینی یا رایا گشتی دگره که نکاره بگیجه آگاهین راستر. دوی چارچوه ده ستانداردیزه کرنا کردی نه تنه دواری بکارانه زمانی ده. دواری دابو نیریتو چند جواکی ده جی دوی بینرخاندن که خواهدی گرینگیه که مزنه اوه گلک پرسکریه کان بخواره چاره سر بکه. دورکتناش اصلی زمان هر دزگه که راگیاندنی لگور فرهنگ ده حشمندی خواده گوتنام بکارتینه. اف جهرنگی ده راپرسینا کوکا زمان ده دبه پرسکریک. ام باش بالا خوابدن گوتنین چیکر. پرانیا وان جتر من به زمان ترکی هاتنه روای کرن و تی خواستم که به زمان که ورگری جی ببین مال زمان زکماکی. اف ریباز خطره که وها بخوارد آفرینه. دبه سدما به ترکی فکراندن، به ترکی روای کرن و ورگر ترکی بی بلیف کرن. به پرانی پیوین کجا ترکی تین بکارانین هاتنه ورگرتن، دبه سدما دورکتناش اصلی زمان. پیوین که به کردی هاتنه ورگراندن پیوین چه کرن. میناک انگیسیز، به کردی برستنگ، بی آستنگ، آستنگدار، تو میناکا کاردش بلدیه. عجیبا سری دکشینه. او روشت کاره ری لبر پیشکتنا زمانی راست بگره. جبر کو پیوین ترکی دو کردی ده نخوادیه هف واتین راستن. ده ما ورگری ده هن گوهرتنان دواته ده چیدکه. دوی انجامه ده بکار آنینه که زمانی که به ترکی فکراندن او دربرین درتقه هوله. او روش زرار ده هرکینا خوازایی او رسانی زمانی کردی. ترمین در وی سوسیولوژیا کردی دوی نی بکارانین. لگور تکنولوژیا لبر دست آلا و آمورین کوادنا راگیهاندن به کردی چقاسی پاشت جی گرک مجبوری ورگری نیدیتن. ستانداردیزاسیون زمانی به ترمین در وی سوسیولوژیا زمان جواکی گرک نی بکارانین و گوتنین ببنگه دنوا زمان ده نی بجی کرن. به تایبەتی زمانی چاپمنی لەگۆڕ زمانی سیاسەتە ڕۆژانە تێبکارانین. تەرمین دەگوتنی سیاسەتە ڕۆژانە دە تێن خەبەتاندن. Di nava koka zimanî de
قد جی ناگرن و قد وی نبن مجارا برهمک ویجی جی. جبو ریل بر گوهرتنین بر بچاف این زمانی بگرتن. دوی پیوین که دواری زمانی چپمنی ده تیم کارانین جترکی دور او نیزی جوهر زمانی زکماکی بن. ev yek dihile ku ziman hem duwarê çandî û hem jî duwarê civakî de girêdaneke bihêztir bi xwe re saz bike. Civaknasiya ziman û zimanê çapemeniye pêvajoya standardkirina zimanê Kurdî divê tenê wekî pirsgirêke zimanî neydîtin. Ev pêvajo bandorê li nasnameya çandî û dîrokî jî dike. Mînak bi avabûna Komara Tirkiyê rexebatên standardkirina zimanê Tirkî ji bo ku ziman ji aliyê hemû beşên gel ve were fêmkirin û bikaranîn hewldanek çêbû. Lê bi demê re gelek peyvên ji zimanên cuda ketin nav zimanê Tirkî û ziman ji çand û kevneşopiya gel dûr ket. Gelek berhem wekî wergereke bê ser û bin di nava wêjiya zimanê Tirkî de cih girt. Ji zimanê gel wêdetir bi zimanekî çêker xwestin zimanekî zanistî bidin avakirin. Lê mixabin. Ev jî bû sedema afirandina zimanekî çêker û dûrketina cewherê zimanî. Peyvên Tirkî avayîsaziya zimanê Kurdî têk dibe. Ji ber vê divê gotinên qerase mîna zimanê Tirkî di nava ferhenga kurdewarî de cih negirin û tên bikaranîn. Divê Kurd di pêvajoyeke bi vî rengî de derbas nebin. Dema standardkirina ziman peyvên tevlehev û biyanî yên wekî Tirkî di nav Kurdî de cih bigirin, avahiya xwezayiya zimanî wê têk biçe. Li gel vê di standardkirina zimanî de dilsoziya bi koka zimanê çandî û dîrokî re duwarê parastin, hêz û reseniyê de xwedî girîngiyeke mezin e. Di asta standardîzekirinê de civaknasiya zimanî divê li ber çavan bêgirtin. Ziman ne tenê navgîna ragihandinê ye, hêmaneke girîng e ku nasname û pêkhateya civakî nîşan dide. Divê çarçoveyê de têgînên ku di Kurdî de tên bikaranîn divê li gorî pêwîstiyên sazîmanî û çanda civakî bin, ne li gorî zimanê siyaseta rojane bin. Bi taybetî divê zimanê çapemeniyê li şûna peyvên girêdayî siyaseta diheyî li gorî nirxên hevpar û eslê zimanî bi bêjeyan bê teşekirin ku wê bi bandortir be. Peyvên di zimanê siyaseta rojane de tên bikaranîn zirarê dernirxên wêjeyî û çandî. Hewla vê yekê hewceyek ku cidahiyek di nava zimanê çapemeniyê de xwe bide der û li gor pîvanên civakî xwe li ber zimanê wêjê ragihîne. Tecrübeyên demên berê yên ku hatine bikaranîn di dema destkevtiyan de beriya qeyûm bê tayinkirin ji ber ku bêbingeh bûn esas nehatin girtin. Îro jî li gor vê pîvanê û nêrînê tev vê gerandin. Wê xebatên duwarê standardizasyonê de bi ser nekevin û tevleheviya bikaranîna termên zimanî berdewam bike. Civîna ku di 22 Nîsanê de roja rojnamegîra Kurdî hat darxistin ji bo pêşeroj û standardkirina Kurdî helbet kaveke girîng e. Standardkirina ziman ji mesela zimanî wêdetir divê wekî pêdiviyeke çandî û civakî bidîtin. Ku zimanê Kurdî bibe zimanekî yekgirtî wê cudayiyên herîmî jî li ber çavan bigire. Lê bê ku zirarê bide cewhera zimanî hem wê mîrasa çandî biparêze û hem jî bi têgihiştinê re gel bigihîne hev. Pêwîstiya vê pêvajoyê bi siyaseteke zimanî ya ku ji aliyê hemû beşên civakî ve li ser bingeha girêdanên dîrokî û dewlemendiyê çandî heye û piraniya vê di destê çapemenî û ragihandina zimanê zikmakî de ye.